Dobro vam večer, iza nas je iznimno topao dan, ali meteorolozi kažu da najgore tek dolazi. O tome više u vremenskoj prognozi, evo što vas čeka u Dnevniku. Uoči posjeta Hrvatskoj i ekskluzivni intervju njemačke kancelarke Angele Merkel Hrvatskoj televiziji. Zoran Milanović o najavi gradnje Pelješkog mosta. HDZ-ova vlast to radi već 7 godina, duboko podcjenjujući ljudsku inteligenciju, strpljenje i dobru volju. Jadranka Kosor odgovara, oporba se ne može dogovoriti ni oko jedne investicije. Ali ono oko čega su definitivno složni, to su meniji u restoranima. Libijski pobunjenici nadomak Tripoliju, Gaddafi poručuje, borit ću se do kraja. Demonstracija volje i upornosti, kvadriplegičar Krešimir Butković otplivao maraton od 1,5 km. Jučer na Rabu rijetko viđena demonstracija volje i iznimne fizičke i duhovne snage. 37-godišnji Krešimir Butković već je 20 godina kvadriplegičar nepokretnih udova i jučer je na Rabu otplivao humanitarni maraton od 1500 metara. Gotovo 20 godina Krešimir je proveo u ovoj mračnoj sobi. Bojao se ljudi, otvorenog prostora, a najviše mora. Sa 17 godina skočio je u more i ostao nepokretan. More i ja smo bili na simpatičnoj udaljenosti i distanciranosti. I ja kad bi išao na Rab, na trajektu bio obično po zeleniju jer sam bio iznad mora. Dosad nepremostivu udaljenost od mora jučer je odlučio svladati i otplivati ni manje ni više nego maraton od 1500 metara. Start je na gradskoj plaži u Rabu. S prijateljima Damirom Latinom, koji je stradao u prometnoj nesreći, i Goranom Čolakom, svjetskim prvakom u ronjenju na dah, s kojim trenira. More i mirno i toplo. Za Krešu, koji svoj stil naziva laganim plutanjem, to je važno. Osjeća se kao da hodaš po mjesecu, ne? Jer to je ona sloboda koju nemaš na suhom. Ne? Tu su svi jednaki, tu nema razlike. Plutamo, plivamo, uživamo, gušti su jednaki. Nakon sat i pol stižu na cilj. Trebaju se što prije ugrijati jer im se zbog invaliditeta može prekomjerno sniziti tjelesna temperatura. Ovo je maraton Krešo posvetio izgradnji platforme za učenike s invaliditetom u osnovnoj školi Ivana Rabljanina u Rabu. Želi da maraton postane rabska tradicija. Mi smo natjecatelji, mi smo promicatelji. 20 godina od kobnog skoka, on i more napokon su se pomirili.